Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Windaka TV onon foof on calminama e mbadi kuccidindi ko yettude Allah tigui dokkude en kattande e bawal ha mbawen artude e émission meɗen fodde taw waɗanta on ɗum ko musiba debbo mo horfonde Thilbou Mouye Diaby émission meɗen fodde en gartino e nawligu mo ganduɗa hoorema ko rewɓe ɓe ganduɗa so tawi nawlirama tan kaguete kono en gartat worɓe ɓe ganduɗa kañumenne so tawi jiiɗi nawlide tan kañumenne eɗen mbawi wiide kañumenne kaguete gorko aɗa jogui droit addude nayo ko wiite tara ko sa welama kono kadi ko gonga ko an woni gorko ko an resata ko an addata aɗa foti jogade responsabilité ma timmuɗo gadda taw duko watta haare watta gaybinali watta kono ko ɓuuri hen hewde so tawi eɓe gadda tan a yiyat ɓe cuusa rewɓe mumen ɓe jalluɓe mbiyata ko ceernam rokki kam debbo ala ko sehilam rokki kam debbo ala ko banam debbo koye rokki kam oɗo waɗi kam mo présente ka gorko ko an jiiɗata jarani haalde ko wodani ko an ƴamoyta so tawi a rokkama ka yiiɗa a wondata hen ɗum noon so tawi a yiiɗi neɗɗo ƴettu responsabilité ma mbasa nannude hen hay goto neɗɗo waɗat assumer responsabilité muɗum kono ɓe ponmi wiide ɓe so tawi ene gadda debbo tan kangama kañumenne so tawi jomum ne uratno ko uratno ene welma ko natti weldema mbiyata ko ene luuɓi so tawi ene defnannoma maaro safko ene fawanma mbatta wiide maaro ko ne haaɗi lamɗam so tawi ne amirannoma aɗa yara ara e ma belɗo kasuji gulɗi jaw mbatta wiide ara woni ɓuuɓi so tawi suuduma ene welno machallah hankkandi mbatta wiide suudu ndu ne faaɗirma gulali ne keewi aɗa adda tan ko hay goto andata mais ka gorko sa welama gadda mais addu e dow teddungal pourtant mo gaddunoɗa oyene muñalma heegama ɗomkama par ce que wona jawdi tan woni jogade debbo wonko heewi ko ganduɗa ko debbo tan wawi muñde ko gorko wawi muñde ko fof ko debbo wawi muñde ko ɓuuri ɗum peut être que aɗa jogui ella kono no muñalma ella ma kono so tawi aɗa yiihi aɗa adduya goɗɗo bandam en yonno mbaɗa respecté mo goppuɗa e galle he kono a yiyat so tawi jomum yiiɗi hankkante addude tan ɓe ponmi wiide noon wona worɓe fof mbayi noon mbatta aybinde debbo mo goppi e galle he mbiya lotota ko ha laaɓa ñantota ko defata ko weeli o wawa leeso jaafoɗon e konngol ngol konko kay ko ni konko kay ko na kala debbo mo mbiɗa noon par cikka anden ko an woni hen aɗa selkita aɗa jala ngara gadda doole mbiya joom gallam kay andini kam konko o wawa ko min wawi wallahi ay gemba kaɓɓanoɗo oya o haɓɓita tottuma andina andu o nana fatma ma haɓɓita goɗɗo totte neɗɗo yo jogo fulla mum e fayda muɗum gorko yo jogo responsabilité hoore muɗum ko nden debbo waɗama respecté jewma waɗama respecté lembel ma sa addi tateɓel ma sa addi nayɓel ma sa addi kono won hen kamɓe bonni galleji mumen won hen worɓe kañumen tigui bonni galleji mumen addude debbo tan tagatama aybinde joom suudu ma addude debbo tagatama hanguede aɗa haala ko wodani ko an waɗa hen jawdi ma ko an wondata hen ɗum kay jarani ko aɗa huula jarani ko aɗa hangue jarani ko aɗa wiiya ko ni walla ko na wonno nanna hen ɓe ganduɗa hoorema fota nanna ɗumen hen tuuma hen ɓe fotani tumde neɗɗo yo artir hakkille muɗum oɗon jogui droit addude nayo kono so tawi oɗon gadda ononne jonne mbason aybinde mbason bonnidde mbason seyfidde kadi mbason wadde néglisé mo gadduno ɗon oɗon gurduno mum hanki e heccanki ene muñani on basal mon ene muñani on heega mon e ɗemko mon e koltu mon foof ne muñi ɓesgu foof ne wondi hen ene doga jamma e ñalawma suba koye kikiɗe janggo e jaam daña tan jejjita ɗum ɗon foof ƴetta ɗum deppina ɗum e ndiyam ɓuɓɗam won hen worɓe noon ko noon mbayi wayɓe noon ɓe noon ko ɓen kaldani ɓe mbeyani noon ɓe noon wona ɓen kaldani ɗum no bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko Oumou Ba debbo mo horfonde Thilbou Mouye Diaby waɗanto noon émission moɗon fodde ko fati e nawligu ɗum noon rendez vous inchallahu rabbi ko ñande wonde wontata so allahu lamɗo jaaɓi image joɗɗo mo jiitono ko Oumar Doro Kume gorko Mouhamadou Hounare Allah jarama on jarama